gudbinaya ambaqadka maasada aragtida dareenkayga ujeedan gudbinaya arligayga hooya adduunka ugu jecelahay carme edeg dadkaygan admiga xurmeeya arligayga hooya adduunka ugu jecelahay carme edeg dadkaygan admiga xurmeeya moogan ogaysine dhayar calanku kuma iman inisa indheer garadgeesi yaalilahaweyn darti ilka loo dhigay gaduul oyday hooyadu agaal qaaday gaaridu agoomowday maatidu moogan ogaysine dhayar calanku kuma iman imisa indheer garadgeesi yaalilahaweyn darti ilka loo dhigay gaduul oyday hooyadu agaal qaaday gaaridu agoomowday maatidu markan ogta waa beri aroor nabada toosen arka midabyadiisan uurka ka xamdiyaayoon alla mahadu celiya markan ogta waa beri aroor nabada toosen arka midabyadiisan uurka ka xamdiyaayoon alla mahadu celiya astaantayda qaranku baaligu weyna astaantayda qaranku waadigu weyna ilmaha ilmihiisan ha ogada leeye abaar marin xilgudasha ka lagu islaayahay afartisa midabaan ilaahay ugu dhaarte aqoongabka caasiya uurkan ka nacabahay eedaysanaha raba adininu ku weeraro مدارتي باقي ورد وغيب سلاتي انتهي بساسي قلبي بكاء طبي انتهي بساسي قلبي بكاء طبي على دينا بيقري بينا الوارندي وحضر بلانا
awada adba qalbigaya sayru qabalada burad shuda En place. Cessez-le-vous bon. Donc c'est vrai. بارو أبايا صدوم كي بحرها تولي جدي مليون دبيمها عفايدا اللي جرسنا هني بورا كني بارو أبا توي مسح جيتي معايا تما عفايدا توحتك جبتي منه أبا العمر قل كني أكلني عفايده توحتك حكومة أدولتي إنكي كني ديت انت معايا عند مرحتك جنرال زكريا الشيخ إبراهيم كني أجت عنده مراحة جيت مكة بورال تنمية جارد ريبوبليكا إدها مراحة كادونا إديني جندرمريه إده مرحتي إنما يكادو بدي حراتي بحير جلسي تحتنا عسكرتك كي أكتوت وحتك جربر جساني مه ماكو جلساتنا عسكري إدا كني جيت انت معايا توه توحتك بورالتنا تميتي تنمي جبوتي منو أبا كني أرحي كاوك لسي تنمي بارو أبا براه إنايتا خضرة محمود حاد كني عفايدة توحتك توي كني عند السماية تهدو تما فايدها ما جوكو كني يمتني ينمي
geli kenne tuna bandirata salam heega madal kenne tuhul ka waklisin kaduna baroha bahburah inay ta khadra mahmud xeed kenne kadu ga ka geetin tamay tawaya tuwaxteke tuna baroha bahburah inay ta minbaral kenne kurtamay tawaya masaha kenne baroha abba عندي فوحة كني مكتلمي calankeena oo iyadu ah mid maanta dadweynaha oo dhan ay tan iyo xalay aad ugu sara joogeen calansaarka maalintan qaaliga ah ee gobonimada xuskeyga waana sanad guurihii 8 ee ka soo wareegay markii dalkeenu uu xoroobay ee gumeystihii Faransiiska aan ka hoos baxnay ciidanka foonfaarta qaybihiisa kala duwan oo si qurux badan u labisan ayaa iyagu kolba music madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa baabuurka iminka ku saaran waana baabuurka loogu talagalay inuu diyaariyo si madaxweyne horta dusha salaamna uga soo qaato oo kormeer uu ugu soo sameeyo ciidanka qaybihiisa kala gedisan siyaas nuuba oo qurux badan ayaa gadaka ciyaarka ay ugu taagan yihiin ciidanka qaybahooda kala duwan ee maanta isugu soo baxay sanad guuraha 8 ee ka soo wareegay markii dalkeenu qaatay gobonimadiisa madaxweynaha oo uu heliyo taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida General Zakariya Sheekh Ibrahim iyo wasiirka gaashaandhigga ayaa iyagu iminka si tartiib ah salaan halkaasi madaxweynuhu uga qaadanaya ciidanka qaybihiisa kala duwan calanka ayaa aad loo lulaya waa maalin dal walba uu ku faano maalintiisa qarannimada oo adduunka oo dhan laga xuso maantana waa maalinteennii qaaliga ahayd ee calankeena aad aan u xiisno oo aad aan u jeclaan gadagay xasan bubu tamaha Djibouti منه أبا إسماعيل عمر قيل كني تبلين مي بابور كمل كني فري عند فوحة كني باروه أبا توا مكتمعي أرحي أجتا عند تيكتا معك ميليتير تككية جندرميري تككية بوليس تككية إنما بومبير تككية قرد كوت بعسيتي تحتن إدا بدي حراتي دا حيري قرساتنية بدي عندي فرس نافال بعسيتي تحتنية أجت وادلو جيتيمني هاي تحتن عسكري فوحة كني باروه أبا مكتمعي أسا اكتولنا قرسانا هيننا عندي أبتحتن دبلاي سودونكي بحر هتولي جدي مليون دبينه عفايدا قرسانا هيننا مكتولنا مراح السماء جنرال زكريا شيخ إبراهيم كني أجت عنده مراح كني بورالك جيتين تمايا باروه أبهتو وحدك عندك هادو تونا منسفيتك ليه تنمي كني سلاح حدبنا اللونو هنا منسفيتك كني كادو بورالا بهتي تيبولن أجت عندي بوادر تككي سلاحك عسكر ليه تنمي كني باروه أبا تو منسفيتك فوحة كني مكتمايا أجت عندي تواي كادو بورالا دبل جريس واي تحتني فوحة كني مكتلمية توكل باروه أبا توحتك سلام كني عنده جلسة معي معوايد كني كل سنة جوها السكلباتنا كي ملحين كني أنا بدعاجين إني عفايدها أجت عند جلسة تندبل جيبوتي منها أبي إسماعيل عمر جلي جباك كني يا كني باروها بحكومة مراحية عند مراحة كني ينمي أجت عند باروها بجباك كني جيت انت معي عنده توحتك دبل كني التوي دره أدتا عند سلم باروه أبا عند فوحة مكتيك جمد لكني كل عسكر كني تنها تبلمية توه توحتك عندك تنها فوحة جيت تم توه أرحي مزيج رسالة عسكر كني عدسرة تني تبلمية أكارك عسكر توحتك ما جوره كني تنمية جيبوتي منه أبا إسماعيل عمر قله دقاكا جيتين تم عند مراحها إنيا جنرال زكريا الشيخ إبراهيم كني أجت عند أساكو توحتك جيبوتيك إن تم دردوك هنا عند دبل اللجر السماي كون ركاكال إنكي كني جرسانا معي عند توحتك أرحي عرتتك كي علي سبحتك كي دخلي حيوي
كادونا أدب دوريكي بسوه درافيجي تنتهتن مكفتك تونه دنيرا تككي عساجيلا تككي هن ما كادونا علي سبحك دري كترع تحتن مكفتك النوع أجت عندي جوبكي مدب اللي علماني هريك إنكي كني أساكو سرور كني تنمية بنديرة كني فارسانة معي بنديرة مبدعة جنينه صدونكي بحر هاي تلي جدي مليون دبمي عفايدة كني جرسانة معي توتو أرحي أجت عندي إنكي كني جيتين تمايا تواتو وحدك تونا حسن ببوسو مدافعتك الناس اللي جلمي في الأيام كلها in maanta ay tahay maalin qaaliya oo dadweynaha oo dhan ay u arkayaan munaasabadan qarannimada mid ay hamiga ku hayaan calankooga iyo dalkoogii oo mashaariic badan madaxweynuhu ka hirgashay si qurux badanna ay taasi ugu dhaqan gashay dalka iyo dadkana goobta ufuud ay fadhido waxaa aad u camiray dadweyne fara badan oo martay sharaf dibadda ka yimid xataa ay ku jiraan qurba joogta reer Djibouti oo iyagu soo dhoofay si ay maalintani uga qayb qaataan waxa kale oo iyagu marnaba aan ka maqnayn danjirayaasha dalalka shisheeye iyo safaaradaha ee jooga jamhuuriyadda Djibouti oo sanad walba lagu marti qaado tribune officialkana ininka xaadir ku ah si ay maanta munaasabadan sharafta mudan ay uga faa'iideystaan ee dabaaldega sanad guuraha calanka ee 18aad madaxweynuhu wali waxa uu soo kormeerayaa ciidanka aqaybihiisa kala duwan kadibna waxaa bilaami doonta si rasmi ah xafladii sanad guuraha 18aad oo ay ciidanka qaybaha kala duwan lugta ku soo mari doonaan geedka ciyaarka defileega maanta aynu wada sugayno taasi waliba ay barbar socdaan heesaha gubaabada heesaha calanka heesaha lagu talagalay dhiirigelinta ummadeena iyo xasuusta gobonimo kuwaasi oo ay fanaaniintu mar walba heegan u yihiin oo ay diyaarinayaan tan iyo xalaytana ayaa dalka oo dhan munaasabaduhu ay ka socdeen si rasmi ah ayaana maanta ay tahay maalintii qaaliga ahayd قدجي حسن ببوي تمحات وحدك أجت وادل عندي بسنتها أم بدع جنينها عفايدة أكل درسنا معي سودنك بحرها كل جديد مدن جبينها عفايدة وحدك جيبوتي منها أبا إسماعيل عمر جله جباك تكنية نهار سملك عبد القادر كامل محمد كن إدتنية أكتوت وحدك كوسيت ملك حسن درار فنية إنما يكادنا مدرسة محمد علي حمدية حكومة أدوتشي إنكيكين تنمية توبتها توحتكي عندي بالسنتينيها عقد عندي توحتكي المنسبة بها ماكوكين جلسانا ماي رسول أمان دا حيركادو كل سنة سيسانا قدمتا تنقريتية إنما يكادنا رسول سايد حيري تكيكي هنا يكادو أرحي أجتا عندي لكن رسي دفاعي مكو بالسماية توا توحتك جيبوتي أمه أبا إسماعيل عمر جله بولالكن جيتما عند فوحة بابورتكن مكتماي أكاتوه جندرميري إبكن بولالكن جندرميري توحتكي أجت وادل سيهدم تككي هنا ما يكادو رسول متفنلا عدل حاجيده مكو بالسيا عدل وزارتها بقالي تامتا هنا ما ده حاجيده وزارت اللي كادونا تاني تحتن إبدك النتوه صدر ساي بحيري جريسا هنما يكادو مراتو منصوفة وزارة اللي كادو تامي تم جندرميري إبدا كني أرحي عرم رايته بحيري كني جريسانا ماي بابرجتي بحيري كادونا جريسام جندرميري إبدا كني جندرميري مدتا مكني رسول أبتماي تو قال بدي حراتي بحيري جريساتا عندي بدل مراكب تردو أبتهتا شيفت السلوه جرسانه هنن جحلو ماكو كني جرسانا ماي أكتوتو وحتكي إنما كادو بديوهن دحرسانا بدل تاكيتا أماني بدل كادونا مراكب تردو أبتهتا شيفت السلوه تنجحلني تو أرحي تناها باقرد كوت إبداكني جيبوتي منها أبا إسماعيل عمر جل كني تواتناها أرحي بابور كني أموت كني باروه أبا شعبي فوحة كني تواي مكتمعية
شعبي إنكي كني باروها أبا كني توا كسلام عي باروها أبا اللي حبس سلامة عسكرة عنده أبيك جمدلا سلامة تحت وحدك شعبي كني باروها أبا كهجر سمعي شعبي هي سلام هي جمدلا كني باروها أبا توكي كني تنها إسي كرسي كني عند بلمية عندك كني تهو كودري دبل جرسليه أينتفوها كني مجتك راعين مويه توا جيبوتي منه أبا توحتك عفايدة عند السامي ما يفكني كني عفايدة ما يفكني كني جرسيه نبارها باية توا كودري كني تنها عفايدة أكلمية أجت عنده مرحة جنرال زكريا الشيخ إبراهيم كني باروها بها دوغاكا جيت انتمايا أكتو توحتك تنها غارد ريبوبليكا إدها مرحة كني إديت انتمايا باروها بها توحتك توي تنها إسارها إن بيجا مدال كني عندي كني توي فوحة باروها بها تنها عندك إن أمت فوحة مكتلمي صدون كي بحرها تولي جديد مليون بدونها عفايدها رسومتا شيبي تنها برميه يعني فرحتك إني بلوني حرية بنديرة دوغاكي يمكن يسدجني ينني جمهورية جيبوتي وتجيا أو مدحوينه فريسنا يا قبطها لو تلاقي تريبين أوفيسيال كاف كقول الله يراهدو كدبنا qodobka ayaa laga jiri doonaa waa la dhaqaajin doonaa dabaaldega military maanta aan soo banaan baxnay siciida calankeena aan ugu ciyaarno siciida calankeena aan ugu damaashadno oo si aada aan ula soconno madaxweynaha iyo marwada koobaad ayaa iyagu hormuud ka ah xafladan dadweynaha reer Djibouti maanta ay isugu soo baxeen sanad guuraha 8 ee ka soo wareegay markii dalkeen uu qaatay gobonimadiisa amnigana si la yaab loo aad u sareysa ayaa maanta ciidanku ay ugu taagan yihiin oo ay u sugayaan nabadgelyada inta aan ciideena ee farxadaas iyo damaashaadkaasi aan ku guda jirno ilaahay ay inooga dhigo si habboon oo fiican mid inoogu dhacda bisha barakaysan ee Ramadaan iyadoo ay noogu soo dhacday iminka waxa la bilaabayaa bandhiga ciidanka oo sargaal sare halkaasi hortaba uu ka tusmeynaya ama uu ka sharaxayo xafladu iyo sida uu kala bixi doonto waxaana marka hore madaxweynaha iyo marwada koobaad iyo marti sharafkii xildhibaanada intaba loo rajeynayaa salaan wacan oo wanaagsan waxaana halkaasi loo sharaxayaa sida ay u dhici doonto xafladu Nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu à notre invitation ce jour du 38e anniversaire de l'indépendance de notre pays, de partager ces moments de joie avec nous. Nous en sommes très honorés. En ces jours du mois béni du Ramadan, les forces de défense et de sécurité du pays vous adressent les meilleurs vœux. Qu'Allah accepte notre jeûne, nous préserve et nous guide vers le droit chemin. Que ce mois purifie nos cœurs et notre foi. Notre chère patrie célèbre aujourd'hui ses 38 années d'existence, marquées par l'effort et le sacrifice des hommes et des femmes qui se sont dévoués pour la gloire de notre pays et la préservation de nos valeurs. C'est pourquoi la commémoration du 27 juin est l'occasion pour chacun d'entre nous, Djiboutiennes et Djiboutiens, d'exprimer fort et clair l'amour de la patrie, de hisser notre drapeau haut et fier partout où nous sommes, de célébrer ensemble le chemin parcouru et de confirmer encore une fois notre unité. Il est vrai, durant ces années, notre pays a connu une avancée significative en poursuivant son chemin vers le développement. Ceci témoigne de notre persévérance et de notre volonté à aller de l'avant et briller parmi les grandes nations. Rappelons qu'aucun développement, aucun progrès, aucune réalisation n'aurait été possible sans l'unité de notre peuple
depuis le 8 mai 1977 et sans la paix et la stabilité de notre pays que nous avons su et seront préservés. À ce titre, nous adressons un grand hommage à la population djiboutienne tout entière, qui se distingue par sa bravoure face aux épreuves, sa persévérance dans l'effort et son dévouement à la mère patrie. Aussi, nous exprimons toute notre gratitude et notre reconnaissance à l'égard de son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, Président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, qui a consenti des efforts louables dans tous les domaines pour l'édification de notre cher pays. Chacun sait ce qu'il a fait pour conduire notre pays à la place importante qu'il occupe aujourd'hui sur la scène internationale, et nous demeurons convaincus qu'il en fera encore plus. En restant toujours unis derrière les symboles de notre pays, nous préserverons nos valeurs et nos acquis pour défendre ensemble notre rang parmi les grandes nations. Mesdames et messieurs, dans un instant, vous allez assister au traditionnel défilé de nos forces de défense et de sécurité. La parade militaire sera composée, comme d'habitude, d'un défilé de troupes à pied, d'un défilé de troupes motorisées et d'une démonstration aérienne. Mesdames et messieurs, passez une agréable journée. Bonne fête à tous et Ramadan Karim. Ensemble. Disposition préparatoire pour le défilé. À gauche. Gauche. À la disposition des chefs d'éléments. Accélérez le mouvement. Allez, cours, allez, ça, in ay gaadika ciyaar ka bilaabaan iyagoo si asluuba qurux badan u jooga ayaa iminka wadadan ay soo mari doonaan defilega dabaaldega military ee lugta oo ah mid aad aan u leenahay sanad walba sanad guuraha markaan u dabaaldegayno in aan halkani isugu nimaadno oo aan xusno ciidda calankeena aan idin xusuusiyay si toos ah ayaad la socotaan xafladda sanad guuraha xagga teeliga iyo xagga raadiyoga jamhuuriyadda Djibouti oo dhammaan hawladeennadu tan iyo xalay aan soo jeedno sidii maanta farxadan aan uga qayb qaadan lahayn شجون بالخير نهار وبيو لما تكوار صادقوا ربعنا وبرارها كوردها شجون بالخير نهار
Continuez. سيروا قبلنا بورها الشهداء Les drapeaux, les garde-drapeaux. Les forces de sécurité devant. Arrêtez la musique. Place. À la musique. Ok. La musique. Calme. La musique. À l'avant. Arche. komando axmed ayaana horkacaya kadibna ciidanka kale ee ku xiga ayaa ah ciidanka jandarmeriga qaybo kala duwan isagoo ka kooban ayaa soo maraya وقدر يحسن وجود محا وديت الناس ودنكي بحرها تلقي دي مدين دبني عفا يدها عقد عند برسات تنقبل كني أو يعطي وحدك من الترق دكتورنا فنفر أبكني عدسر الطبلين توه موزيكي بنقولوكي كلا يتقبل السات أبكني كمان أحمد كني تمع عسكر راح السماعية تمع كأجمع كني تمع اللي حجر للمسا كادنا جندرمريه أبكني توي بورال تمها عسكرك ميليتري كي ميوزيك أبدا الكني ومشروع الكني مكتنا ما الحين دارو
أتمنى كذا هي تم ضمن التاكيمية ولا كاكيمية التاكيمية ولا عفايدة توحدك بريك الفندسين ينونية توحدك كمان ده أحمد توحد كاكيمية ولا أبدا أكيمي المتى توحى ما تجتمعية هو بارها بها أكيمي بارها بالمسحة إذا تجيت أنا سلام أصل كهانا معين عسكرها توحتكي إتكاتاتك أكينتونها حجيري اللون مي جندر مرتكي ملتر تكيكي
تمها أبلك سلطني ميتونها أجتا عندك إدا كني فنفر إدا كني إلا حبتو مكتتني مية طوعت وحدكي جندرمريه إدا كني مراح سلمية بولي بلم جندرمريه إدا كني جندرمريه إدا توحدك لما يروح كني تنمية أمقرأ جندرمريه إدا بولا توتا تندق المراح سوتم محمد نور عينا كني عقد جنبر ميري توحتكي عقد وادلو سايد حيري كني جلسانا ماي أرحيه كرسي وزارتها دوق الله رسول أمان دحيرتكي عدلي وزارة اللي كادنا ومتفنا عدالة كني جندر ميري تجلي سماي هن ما يكادنا جيت ود حيرتكي عرم الريتو دحيري ودي تحت المية صدر كادنا كمل سايك اللي السماء جندر مليه إبدا تمدورل وقول هاي تانا كلمة دبل مراه السماء محمد نور حنان أكيني nationale au nom du capitaine Abdou Salam. La gendarmerie est constituée du peloton de personnel féminin de la GN aux ordres de l'adjudant Chamis. Le peloton de personnel féminin de la gendarmerie nationale, le groupement judiciaire aux ordres du sous-lieutenant Glal. جندرمريه باتراحتك دبل عندك مرات سنتين كبير من الشر فكوتك Le groupement judiciaire est suivi par deux تمكن في واحد تبلم في البلوغ باتراحتك عبد السلام عمر كني وقتك تنه أرهي كومندو أكيرك تنه أرهي عندهم جندرمريه دا مراحة جيت بورلا عبد السلام كابتن عبد السلام عمر كني عسكر ياسين موسى كني أكتوت وحدك شمس موسى جامعة كني سيوه دا جندرمريك مراح السماء أجدو شمس موسى كني في واحد يتنتمى سيوه كويو مندرات كانوا تنها تبرم ياسين موسى كني أكي عسكر أرحي ركي كني تحتني توني بلوت جيت بعسيتها تحتن درستني سوليتنا دلال محمد قايد كني جيت انتمى تما عسكرة توحتك جندرمريه إبدا كني أكتو كابتن صالح عبدي دعالي كني تنين par le sous-lieutenant Galal Mohamed Qaïd. Le groupement judiciaire, comme cela s'entend, a en charge les missions des polices judiciaires dans toute la République de Djibouti. Ensuite vient le groupement d'intervention, qui forme également encore et dirigé le premier bloc par le sous-lieutenant Ahmed Moumin. Le deuxième bloc, quant à lui, est dirigé
par le sous-lieutenant Abdi Mahmoud. Le groupement d'intervention qui est représenté ici par deux blocs a en charge toutes les missions de maintien de l'ordre au niveau de la capitale, mais également dans l'ensemble du territoire national. mahadsanidii qaybtii jandarmeriga ayaa sidaasi ku dhammaatay gendarmerihi eedhaakini boodhala oblaasutenimi awah tugaxteki kolonel wacays cumar boqor maraaxisahana eedhakini tohu gardekoto eedhakini badi xaraatihi daxayr gerisyahay tahtan caskarkini cadusaraltanihe taway umad fuuxa makitamaye to caskaraka fuuxat geetintama badi xaraatihi caskar maraaxisyaha kolonel cumar wacays boqorrekini kolonel cumar wacays boqorre tugaxteki usugtuna badi xaraatihi daxayr gerisahtan mako aydakakan magoxa durkini garseynimiya tengere amerika rasul garseyn virginia rasul kaduna lamal fiki konori gidaha badi xaraati daxayr eleger sanahin gurala aydakakan garseyan mumkin kolonel wacays cumar boqorre عنده في حلقة مهايتي يعني كني قرد كنت بحث وحدكي رسول مرصود بحيرتك كي هن ما يكادونا مدو بدل مراكب بتردو أبتاتا شفت السدو درسانه هن جحله مكو كني درسانه ماي توا توحدكي pompier da tenini pompier da police kinni. Comme vous voyez dans ces images maintenant, il y a le peloton féminin de la police nationale qui est en train de défiler devant nous. Chaque année, le peloton féminin de la police nationale augmente en nombre et comme vous le voyez maintenant, elles sont en train de défiler. Elles seront suivies par le jeune recrue de l'académie des polices Idriss Farah Abane et les compagnies d'intervention de la police nationale qui vont eux aussi défiler devant nous aujourd'hui ici. L'institution policière qui est consciente des attentes des citoyens djiboutiens modernise chaque année ses services à travers l'acquisition des moyens matériels et le renforcement des capacités de ses personnels. C'est pour ça que l'académie des polices ces derniers temps est très fréquentée par les policiers et surtout elle a une vocation régionale. Dans ce cadre-là, nous formons chaque année à l'académie des polices des policiers venant des pays amis comme la Somalie. Après l'équipe que vous voyez qui est en uniforme bleu ici, qui sont les compagnies d'intervention de la police nationale, bien habillées aujourd'hui à l'occasion du 38e anniversaire de l'indépendance nationale. Il y a le DSP qui est le raccourci de la direction de la sécurité du public. Ce sont les agents de police en charge d'assurer ils travaillent en forme de police judiciaire. Donc, ce sont le personnel qui travaille dans les arrondissements de police. Ils sont conduits aujourd'hui par le capitaine Idriss, qui est à la tête du peloton de la direction de la sécurité publique. Après eux viennent les compagnies d'intervention de la police nationale qui sont conduites cette année par le capitaine Habib. Comme vous le savez, chaque année la République de Djibouti envoie des forces de police constituées appelées FPU qui sont envoyées au Darfour. Cette année nous allons envoyer au Darfour le 3e contingent FPU que la police nationale va envoyer au Darfour. Et ce contingent qui va prendre la relève du 2e contingent de police qui est au Darfour va partir dans les jours à venir. Donc ils vont passer bientôt devant nous après les forces de la direction de la DSP qui sont en train de défiler maintenant sur les images que vous voyez à la télévision. Voici le capitaine Habib qui est à la tête du peloton des compagnies d'intervention de la police nationale. Donc dans les images à venir, vous allez voir les compagnies d'intervention défiler. Merci. Ces hommes qui sont bien habillés et qui portent
ce sont ces hommes-là qui seront envoyés dans les jours à venir au Darfour pour représenter la République de Djibouti dans le cadre de la mission des Nations Unies au Darfour qui consiste à soutenir ces pays en guerre. Donc, vous allez voir par la suite aujourd'hui les petites nouveautés. Chaque année, la police nationale nous a habitués à apporter son lot de nouveautés. Cette année, vous allez voir des drones de la police nationale participer au défilé. Donc, et le peloton roulant de la police nationale va passer aussi par la suite. Donc, après les compagnies d'intervention de la police nationale viennent le RAID qui est les sigles pour recherche, assistance, intervention et dissuasion. C'est l'unité d'élite de la police nationale. Ce sont des agents de police hautement formés qui sont formés pour intervenir dans les situations de prise d'otages et les situations les plus délicates quand la sécurité est menacée en République de Djibouti. Cette force d'élite de la police nationale est composée de membres des policiers sélectionnés parmi les meilleurs des compagnies d'intervention et de la brigade spéciale de la police nationale. Le RAID est conduit par le capitaine Abdallah Mohamed Abdallah, qui est le commandant du RAID de la police nationale. Donc voilà, devant nous, il porte avec leur drapeau noir, on dirait même que c'est la fierté de la police nationale parce que c'est des agents de police fortement formés et capables d'intervenir immédiatement. Ils sont toujours sur le qui-vive en attente d'un appel du centre de commandement de la police nationale pour intervenir et assurer la sécurité partout où besoin sera. Comme toute unité d'élite, le RAID va défiler aujourd'hui avec tous leurs équipements, que ce soit les armes ou le moyen de transmission qu'ils portent sur leur dos. Donc c'est une des caractéristiques des forces spéciales de toute institution policière du monde. وزاري عبد القادر كامل محمد لو مكل هرين حلبانو حبناها حكومته iyo marti sharaf danjariyaasha shisheeye iyo kuwa kale dalkeena ka socda ayaa maanta u soo baxay sidii ay sanad guurahan ciid calanka uga qayb qaadan lahaayeen waa hagaagi hadii qaybihii afartii waaxyoodaan soo dhamaynay oo defileega ay mareen booliiskii gendarmerie gaardakoodkii bombiyey waxa markan noo bilaamaya xubinta u weyn ee dabaaldega waa ciidanka qalabka sida ciidanka difaaca dalka ee furinta gobolada tuulooyinka meel kasta laga helo ciidankaasi oo isku duuban ayaa xubinta kamida ee u horeysay iminka ay halkani soo marayaan xataa gabdho badan ayaa iyagoo ciidankaasi horseed u ah sida shaashada arkaysan تمكن أحسن بكار حسبناها بورلا تبليني قطع عندي كني تو قرنت من العسكر ميليتاري كي سيؤدي تنهتن إدكني في واحد جيت انت معي حجلتي ده توحتكي أمياه إدكني توها أرحيها عرتلي كبلو جامعة برتت إني تحتن عسكر كني عرتلي كبلو جد تحتن عسكر كني حجلتم كادو تنا مياه داي تنا أجت عندي أنا قلت كتامك بدي عندي كادونا برال كني تنمية أجت عندي ما بقوله كني تنمية تاكمي فوحة تنمية تمكن تبليني أجت عندك سيو كني سيو إدا كني توي ومدفوحة ما كتم conduite par le capitaine Ibrahim Youssouf Dabas.
تمكلتو سيفوحا مكيتا تبليني ارتلك بلغدين تحت عسكر كنيه اجت عندكي بريتوت ارتلك بلتنتن باي امياد سيتي هاي تحت كنيه اكاديمي ميليتير لكن فوحا سينك مكيتا معي كين اللي حجلت ما تبحتكي تو عرن عند كنيه اجت عندكي عرم مرات حاجه ده عسكر كينك لك التنميه تواها توحتك تناها أمياه إبلا حجل تم عرنا عنده لكن فوحت جيتين تم تناها أرحي تمه بدي عندي كني اللي حبوه ومدفوع مكيتا تبلين اللي بدي عندي اللي تحت جات وادلو بدي ده حيري جلسة عسكر كني كن اللي حجلت تم كادو تنها أرحي أري ميليتير إدا كني ميليتير تنها أرحي سيسك عندي مقاعزينه من إدا كني ciidamada xubintii ugu horeysay ayaa iyagu halkaasi dafiilo qurux badan ku soo bandhigay qaybtii amniya qaybtii kale ee iyaguna commandoska ama idhaahdo ciidanka badda looma kala harin qaybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida Derrière le régiment du quartier général qui assure le soutien des états-majors, nous avons l'école militaire Président Gouled avec son chant spécifique. À la tête de l'école militaire cette année, le lieutenant Amar. kadibna lieutenant Amar ciidanka warkacayo waa ciidanka holhol ciidankaasi ayaa iyagu soo maraya oo dabaaldegan ka qayb qaadanaya lieutenant Amar ayaa hoggaanka u haya ciidankaasi qalabka sida ee dugsiga military ee Guuleed ee holhol oo maanta halkani dabaaldega ku soo bandhigay
faisant le défilé des pilotes à pied, des forces de sécurité et de défense terminé. Donc nous suivrons très prochainement. ciidankaasi oo ayaa ugu dambeeyey qaybtii lugta gaadaka ciyaarka ama defileega sanad guuraha 8 ka soo wareegay markii dalku qaatay gobonimadiisa oo ciidanku qaybaha kala duwan si qurux badan ay u mareen dhammaantoodna iyaga iyo madaxdoodaba aanu hambalyeynayno ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo ah taliyaha ugu sareeya ciidanka dalka oo dhan hambiyo waa maalintii qarannimada waa maalintii calanka waa maalintii farxadda iyo faanfaanka guumeystihii aan iska xoreynay ee ilaahay nagu samay sanad guuraha 8 dalkeenni oo maanta ku taagan dhabbada horumarka ayaa uu jaaxay mudane Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti markana waxaa loo wareegaya waa dhinacii iyo baabuurtii iyo gaadiidkii ciidanku ay lahaayeen ayaa la soo bandhigayaa oo qayb ay u mari doonaan sida ay u kala horeeyaanna waana soo qaadan doonaa توكايا أجت عندك إبيجلو إدا إنكيك إني تبتمي توا تروحتكي عندك بوابر إدكين ومدفوحة مقتلمية أجت عندك هذونا سلاحك لني ما يبلغ إني جرسلون موي تمكن بجوجتك كي بوابر تككي علس سلاحك هذا بوابر متقلية هنا هني كني أجت عندك جندرمريه إدا إنكي باروها باي حكومة فوحة كني مقتلون موي جبتي منها أبا إسماعيل عمر جله جباك كني تكين تماع فايدة عند مرح جنرال زكريا شيخ إبراهيم هي كوسيت ملاك حسن دران هو فنية نهار سملاك عبد القادر كامل محمد هي مجلس أبا مجلس على كاد محمد علي محمد كنا بورلا جيتين تماي أجت عندك كاد نتونا فيا تجيف التهتنا أبوبتي إنكي كنا تنميين حكومتك فيا تحت مسؤولين حكومتك مجموعة ربطية اللي هي بروح أولايتي جوجو جبوتري جيتين هاي تحت لكن تمع فايدة تنجلنية سدون كي بحرها تولي جدي نلين دبينها عفايدة إلى تم درايق كله كادو أدب الدودلي عند تمنه تن دبل كني قل السماي معي كني كل سنة ayaa halkani mootooyadoodii iyo baabuurtoodiiba soo bandhigaya oo ku soo maraya gaadiidkaasi ciidanka ilaalada jamhuuriga oo iyagu horkacaya qaybta gaadiidka maalintan oo kale waa ciidda calanka waa mid loo siman yahay oo dadka oo dhan ay u taagan yihiin sidii ay u maamuusi lahaayeen qarannimadooda ciidda farxadda badan ciidda calanka qaybtii mootooyada ay ciidanka gaardiga ama gaarda republican ee jamhuuriga ayaa iyagu soo maraya oo gaadiidkaasi aad arkaysaan waxay yihiin ciidan qaabilsan ilaalada madaxtooyada marti sharafka ama wufuudda madaxda timaada qoyska madaxweynaha iyo ilaalada qaybtaasi oo dhan ayaa ay qaabilsan yihiin تمها جوار إدكني جارد ريبوبليكان ستة تحتنا إدكني بجوجه أمتجيتين تمايا عندي توحدك أمونس ما بح عندي كأنا هنا عسكر كني أمود حيري هناكو جلسها تحتنا عندي كني تمكن بورال تبلني بجوجه متقدماي كين الحجيل تما تنها إنكي بوابر كني جوار إدكاي جارد ريبوبليكان ستة تحتنا عسكرك بوابر كني تمكن تبلني
ayaan jecelahay bal qadar inuu iga nasiyo faalada jandaranka ii qaadaan dhigo. Merci Hassan. Les défilés motorisés de la gendarmerie nationale est cette année dirigé par le capitaine Abdoulaye Boufguedi. L'institution a engagé des moyens conséquents et le défilé motorisé de l'institution regroupe l'ensemble des moyens roulants de l'institution. Nous avons en tête les motards de l'escadron de la sécurité routière qui ont en charge la sécurisation de tout le corridor de la RN1 Djibouti-Galafi. Les motards sont commandés par le sous-lieutenant Mohamed Ibrahim. Ensuite, nous avons en tête les véhicules du groupement judiciaire qui opèrent au niveau des unités judiciaires que sont les brigades et les compagnies territoriales. Ces moyens sont composés essentiellement de véhicules de type berline et des 4x4 employés pour toutes les missions judiciaires, pour les recherches, les transfèrements, etc. Vitrine de l'action de la gendarmerie nationale, les unités judiciaires opèrent à l'intérieur du pays comme au niveau de la capitale. Ils sont représentés dans toutes les régions du pays. Après les moyens des unités judiciaires, nous avons ceux de l'escadron de la sécurité routière qui a, comme je l'ai dit tantôt, en charge la sécurisation du corridor de la RN1 allant de Djibouti à Galafi. Donc ces moyens de l'ESR complètent l'action du peloton moto qui, vous avez vu défiler en tête, défilé motorisé. Ensuite, nous avons les moyens roulants du groupement de gendarmerie mobile, composé essentiellement de véhicules de type 4x4 hardtop. Cette année, cette unité a bénéficié de nouveaux équipements que sont les véhicules spécifiquement dédiés au maintien de l'ordre, qui va passer devant vous dans quelques instants. Ces moyens, ce sont des moyens disposant des moyens adaptés au contrôle de foule, c'est-à-dire de lanceurs multiples, des grenades lacrymogènes. Après les moyens du groupement de gendarmerie mobile, nous avons ceux du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale qui constitue l'élite de l'action de notre institution. Cette unité, spécifiquement dédiée à la lutte contre le terrorisme, dispose et bénéficie d'un entraînement particulier et de tout instant. Vous voyez également à l'écran les véhicules blindés de ce groupe d'élite. Et enfin, pour le défilé motorisé de la gendarmerie, nous avons les moyens logistiques composés essentiellement des véhicules de transport de troupes qui constituent une aide considérable pour le déploiement des personnels sur l'ensemble du territoire.
قدقي كوماندو هم اللعوتة كني تمكن عقدت عندي تاما كني قبعك سجمية عقدت عندي كي تناه بوابركي أرحي تو تفوحت جدا هاي تمي كي كابتن عبد الله بوح جدي كني أسيدي سجمية أكتو توحت كي تو بجهد كني كوب بوابري دا مراحسة سوتن سوليتنو محمد إبراهيم كني جندرميري دا توحت كي بوابري حد سلاح حد نموي سايدا حركاتنا كل سنة بحسيسانا فدنتاتن قريتلي فدمي هايتاتن منصفتي أرحت ليتني ما يبلا كني أجد جندرميري تمكن قريسة معايا تو أرحي جيت ود حيري حدو تككي هنا ما يكادنا رسول أينتفن الله عدلي حاجة ده ما كوجريسة كي جندرميري داي هنا ما يكادو أرحي ومتفن لا سايهدين دي جبه سيساني مه مللا فدمي هايتاتن ما كوكني جندرميري دا قريسة ciidanka booliiska qaranka oo maanta dabaaldeg qurux badan u soo bandhigay bulshadooda reer Jabuuti maalintoodii qaaliga ahayd hadaynu taaganahay ciidii calanka hadaynu xusayno qaybtii gaadiidka madaxweynaha jamhuuriyadda oo ag fadhiyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka gaashaandhigga iyo saraakiisha sare ee ciidanka ayaa iyagu halkaasi ka indhaynaya oo la socda xafladan قايها بدن سنة جورها سيدي صدنات وهجاج مركن وعيدا كبوليس كقرنكا يفعلوا دي وحمعنا فافاسن نقصني ولا شجع كابتن عبد الكريم عيدا كنا بتجلي دي بوليس كقرنكا. Merci Hassan. Nous revenons cette fois-ci pour le défilé des troupes à pied des troupes motorisées de la police nationale. Comme vous allez voir sur ces images, les troupes motorisées de la police nationale sont conduites par le capitaine Dallier, entouré des éléments des motards. Je ne vais pas vous présenter les motards parce que ce sont ces fameux policiers que vous rencontrez chaque jour dans la circulation. Ils sont en charge d'assurer la fluidité sur le rue de la capitale et dans la banlieue de Balbala. Ils ont pour mission principale aussi d'être la principale force de prévention en matière de sécurité routière. Les motards de la police nationale seront suivis par le véhicule des compagnies de la direction de la sécurité publique. Ces véhicules sont utilisés par la police nationale pour assurer la sécurité des biens de l'État. Ils sont stationnés devant les institutions de l'État et les bâtiments gouvernementaux. Comme chaque année, la police nationale augmente l'effectif de ses moyens roulants pour répondre aux besoins en matière de sécurité. La nouveauté cette année, c'est que la police nationale acquiert en plus des moyens dont elle disposait de grands véhicules spécialisés dans le maintien de l'ordre public pour pouvoir répondre en situation de crise. Comme vous le voyez, la flotte de véhicules de la police nationale est très très nombreuse et dans un avenir très proche, tous ces véhicules seront équipés de balises GPS pour pouvoir géolocaliser en temps réel toute la flotte de la police nationale, sa position, quelle que soit dans la capitale ou dans la banlieue de Balbala. Donc ces nouvelles mesures de modernisation vont permettre de répondre ces nouvelles mesures entreprises par la police nationale vont permettre à la police nationale de pouvoir intervenir à chaque fois où la sécurité sera menacée quelque part. Une fois équipé en balise GPS, le centre de commandement de la police nationale pourra faire intervenir la patrouille de police ou le véhicule le plus proche du lieu de l'incident. Donc, vous voyez maintenant sur ces images le véhicule du type Land Cruiser de la police nationale et les autres véhicules qui sont équipés de canaux à eau et des canaux âgés de gaz lacrymogène. Ces véhicules qui sont spécialement utilisés par les compagnies d'intervention de la police nationale permettent de prévoir ou de gérer les manifestations et toute activité, toute forme de manifestation qu'on pourra dégénérer. Donc, comme vous le voyez sur ces images, la police nationale
n'a rien à envier des grandes institutions policières du monde parce qu'elle dispose de tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens djiboutiens. Donc, les grands véhicules que vous voyez sur ces images sont utilisés par nos compagnies d'intervention pour protéger les populations et aussi pour protéger les bâtiments gouvernementaux. Donc, là, ces grands bus que vous voyez permettent de transporter les éléments des compagnies d'intervention de la police nationale sur les lieux où besoin sera. Donc, ces grands véhicules permettent aussi de transporter les éléments des compagnies d'intervention sur le terrain pour déployer les policiers à chaque fois que la sécurité des citoyens sera menacée. Vous voyez maintenant les véhicules, un véhicule équipé de grilles qui permet aux éléments de la brigade spéciale de la police nationale d'intervenir dans des bâtiments, dans des lieux spécifiques. Après ça, il y a les ambulances, le service santé de la police nationale est lui aussi équipé de moyens appropriés, tels que les ambulances, la fourrière de la police nationale qui permet aussi de débloquer là où la circulation est bloquée dans la capitale. Depuis que la police nationale a acquis ces fourrières, vous avez remarqué que à chaque fois le centre d'appel 999 police secours est sollicité quand la circulation est bloquée, et cette fourrière qui est gérée par des opérateurs intervient dans un délai très bref pour débloquer la circulation. Voilà pour le défilé des troupes motorisées de la police nationale. Merci à vous. mahadsanid kabtan cabdikariim oo nooga faluunayay booliiska iyo gaadiidkooga قدجي كابتن عبد الكريم كيني تماك الفرنسا فتاة بوليس أبتهتن تماكي أنجويا دوزا سوتمي توا توحتكي غاردي كوت إدا كيني سينفو حمكي تمايا غاردي كوت إدا كبوابرك جدهتن إدا كفوحد جيدن تما كابتن محمد عداو محمد كيني غاردي كوت إدا ميراح حيجي لنا جيتميا كيني كابتن محمد عداو محمد كيني غاردي كوت لهتن بوابرك تنا أرحيه بديتا تاي وهوريات فوحد جيدن تمايا غاردي كوت إدا توحتك أجت ودلو بدل مراكب تردو تحت شفت السلو برسانه هن جحلو كني جري السماية بدأت كاتونا مراكب حلها تحتني مكي طبعا كي بحر كني جاردكوت الدلمية إلا طبعا كي سيالها تماته تنمكني بونمو تو أرحيه جتمرينه جبوتي بدل كادو جلا بعبه يا مرلا سدو ينجح لنا كي إنما كادو بدل ويا لسنما كوبرسيني كي بدوها هني دحيري وجتات ننتككيا بدي حراتي دحيري كني أمغراكا بدل كادونا ومانهن تنجرسيني كي بدل فدينو تحتني محريني كي جبوتي بدل بايساني مهمكو جريسي هاي تحتن إدلا سدو كني ينجح لنا مي بدي دحيري بدوها يا معيني كان كادونا مرصود دحيري كني جريسم غردكوت إداي غردكوت إدا توحتي كتونا بوابرك اللون كادونا مقوم كني أمبلانسيتي لوني هنما كادونا جربر جوسهتن بوابرت كادونا أرحت كني اللون مويو هاي فيديوهات كادونا سيسيك هوريرا كني غاردكوت إدا تمكن تايبولمية بدي حراتي دحيري دقريسي هانهن منسفيت كني تمكن أمت فوح مكسيني لينمية أمبلانسيتي كادونا دكني لون مويو بدي حراتي دحيري توحتك أمغراكا لباتنتك أمتكيتن بوابر كني تونا أمت فوحة تواي سين فوحة مكسيني نينمية غردكوت دا توحتك نرسل تونا كها دسنتم
بدل مراكب تردو أبتهتن شفت السلف جلسانه إن يحلوك أكاسمك جيبوتي منه أبا اسمه مرجله أمرسه جباكا ده سمرسي فريق لما الفيك تبان لجدكين كهدي سنتي تلمية من رايتو منصوفة وزارتها جباكا كين بدحراتي دايجارتيكوت دعسيتي هايتها تنمية جارديكوت دا أمبراك مراح السم كولونيل وعيس عمر بغري كين مراح السماية توا توحتك بوابر دا مراحسه تنم كابتن محمد عداوة كيني توا توحتك أجت عنده بوابرك منصفيت كيني ومدفوحة مكيتا تمكل تلفزيون مسح تبليني سوليتنا بغري مراحس يحيان إبدا كيني عندي بوابرك لمكي منصفيتك لمكن تابلم materialka ee qalabka sida ayaa iminka aad arkaysaan oo halkaasi shaashada idinka muuqda oo maraya ciidankaasi waxa uu yahay qaybta loogu talagalay hawlaha guud ee social logistic la yiraahdo xubinta dhexe ayaa iminka baabuurtoodii ay soo mareen oo defilegani ay ka qayb galayaan dadweyne aad u tira badan ayaa wali u taagan oo ka qayb qaatay maanta sanad guurahani 18 ee ka soo wareegay markii dalkeenu qaatay gobonimadiisa qaybta ciidanka qalabka sida ayaa wali armiga ayaa noo socda taangiyadoodii ayaa wali bay noo dambeeya iyo baabuurtii kale ee gaashaamayn baabuurta gaashaan ee sida quruxda badan la dadku ay u yaqaanaan marka difaaca dalka qaybtii materialka ama qalabaynta ee ciidanka qalabka sida intaasi haddii aan kaga gudubno ciidanka xoogga qaranka qaybta difaaca haddaan ka soo leexanno waa qaybta artilleriga ee hubka culculus ayaa iyagu soo maraya waa qaybta lidka diyaaradaha soolsoolkii madaafiicdii intaba way xambaarsan yihiin waana ciidan aad ammaan u mudan oo qaybtooda ka soo baxay iyagoo ka tirsan qaybta loogu talagalay difaaca dalkana si aad uga qayb qaata qaybtaasi artilleriga ee hubka culculus ayaa si aada aan mar walba ugu taagannahay in aan u ammaanno oo aan ula soconno sharafta iyo karaamadda ciidanka dalkeennu ay leeyihiin waana mid ka go'an dadweynaha iyo dalkaba in aan si ballaadhan oo wadajira u xusno sanad guuraheennan maanta soolsoolkii madaafiicdii iyo ciidankii baabuurtii ay lahaayeen artilleriga ayaa amaha agad عندك artillery بسيتها تحتنا الداعي السلاح اللي هي تحتنا كنا توي تلفزيون مسح تبليني مية تما إبدا مراح السم لتنا كولونيل محمد عمر كنيه عنده توحتك تناها السلاح رسول أمان دحيري جلساتنا الدكني بارود دفاعي جلساتنا إبدا كني جيتين تمايا
À présent, les unités qui s'élancent sur la piste du défilé sont ceux du régiment blindé et service rattaché. À leur tête, le commandant Daher Hassan Abadid, chef de corps du régiment blindé parenthèse. رجيم بلنديد ستة تاتن إدا كني توع عسبك مكتا معي كومندون داهر كني تمامرا مراحسا تما كل تبلنيه سلام ها قد معي تما عسكره توحتكي ريكيك برسله تن عسكر كني بلندي توحتك عرسي سلاحي تلهتن إدا كني سيسيك إدا كني كومندون داهر مراحس يحيى إدا كني تما كل تبلنين qaybtii balandiga ayaa iminka halkani maraya waxa horkacaya colonel daahir xasan abadiid oo soo isagu madax ka ah baabuurtaasi aad arkaysaana si qurux badan ayaa loo soo habeeyay waana qaybta balandiga ee ciidanka qalabka sida baabuur kala duwan ayaa ciidanku ay leeyihiin xoogeena waa mid lagu faano hamerkiiba xataa jira waxa kale oo ku jira taangiyadii baabuurtii kale ee iyaguna hubka culculus waxaas iyo dhan waxa weeyaan dal walba waa mid uu ku faano ee kor u qaada amnigiisa iyo difaaciisa iyadoo la og yahay in dalka Shiinaha aad iyo aad cilaaqaad xagga ciidanka iyo xagga kale baan leenahay mashaariic badan oo ka wado oo baabuurtaasi xagga qalabka ay yihiin kuwo dhankaasi xataa qaarkood ay nooga yimaadeen waxaana taangiyadaasi ay yihiin kuwo socodkooga iyo muuqoogaba aad ay u sareeyaan tayadooduna ay fiican tahay waayo waxa weeyaan muunad kasta oo maraysa waxaad dareemaysaa inay yihiin kuwo u taagan difaaca dalka waa qaybtii gaadiidka ee bandhiga baabuurta iyo qalabka ay leeyihiin ciidanka dalkan jamhuuriyadda Jabuuti iminka waxa noo socda waa qaybtii armiga ama ciidanka qalabka sida oo ah xooga ugu badan ee dalkan jamhuuriyadda Jabuuti oo waliba bilaa soo socdana aad loo sii casri garin doono waayahay wali ma cadcada waxa iibkana socdo waxa weeyaan qayb kale oo kamid ah xooga dalka waa ciidanka militariga armiga iyaga ayaa ugu badan marka loo eego ciidanka dalkan jamhuuriyadda Jabuuti Salih توكاي تمها أجتا عند كني بلنديد ستة تاتن عسكر كني أجتا عندك تمكل تبلينية تما إدها توحتك أرحي أجت وادلو سيهدين رسول دجبه سيساني ما كبرسا بارد دفاعي تنجح ليتن عسكر كني عندك السلسلة حليتن إدها رجمون بلنديد ستة تاتن كني تمكل تبلين véhicule blindé MRAP, qui est un véhicule spécialement conçu pour résister aux mines et aux embuscades. تمكن اللي قلتها تبلن مرجمون بلنديد ستاتنا الدهبوا بريكي مينات حد اللي يستعملني مينات كن حتى تن مينات كادو كيني هو رساتن بوا بريكيني تو كادونا أرحيه عندتي تنا ور اللي بناهني الركلي إدي سنك يدفعونه مجو حد من التبدع كني ليه تن عسكر كن عند بوا بريكيني Ce rappel est composé de rappel et de BPR 80 Alpha. Le défilé du
régiment blindé est donc clôturé par l'escadron de commandement et de logistique. تمها تبلين عقدت عندي كني عرس سلاحيته إدا كني عقدت عندي توحتكي اللي هي تحت منصفته ما يبلا كني قري سماي عقدت وادلتنا سهدينكي أمان دقة اللي بحسي سنة فردين تحت قريت لي كينك فردين هي تحت منصفته كني سينفو حماكي سماي تويا توحتك رجيمون بلندك اللي حبته قبل ما كتنيج مدرعة ركيه أكيد عسكري كني أرحي مكان ميليتر إلا كني تمكن تبليني مية ليتنو كولونيل عسكري مراحيس يحيى إدا كني ميليتريك توا تبليني مية تسنة تحت وحدك ميليتر إدا ركيك تني كني تقول تني مية ما جحد دلوني هنا إداري كني يبلوني مية تسنة تحت وحدك ركيك تنا مينات الديا يعني هنا المنسفتية مينات حاجة ده ما كوبريسيا تحت عسكر كني تمكن عدوها برتي سنفي وح مكتم Comme d'habitude, le défilé motorisé est clôturé par un moyen d'intervention de sapeurs-pompiers. C'est le lieutenant Mohamed Omar qui passe à la tête de cette unité. وهجاجة قيبتي بومبيجا عيدا كدبدبينته أيها مركن يجونا قيب الواح كقاضنا إياه ودفيليجا مريا سيدا شاشة هذا كوار كيسان وعيدا كي بومبيجا لو ديزويد أيها تقارنا وعيدا كجرمت كدقدقة حتى وعي كشقيان مركن لو إيجو دبدبينته أول ما هنا هؤلاء كل بدن وادجيد تدوينه هنا وأي كقيب جلان تمكن اللي حبوه تبليني مي أجت وادلو سيسيك ديرو غريساتنا داكي هنا ما يكادو جربر غساني ما كوغريسياتنا عسكري بومبيي دي سيتي هايتا حتني كني بوابركي سيسيك ديرو حد الامبولانس تي حدلو جرد كادونا برغسانه هنين منسفيتكي الو تكا لونمي ما يبلا كني امت فو حماكسنا ما اللي حبوه عسكر كني عسكر كادونا اللي هاتا منسفيتكي اللي حبوه ادا ما يبلا ابتما بومبيي ادا تماكل تبليني كني Le défilé motorisé est clôturé par les moyens d'intervention des sapeurs-pompiers. بومبيكا هريتنا منسفتي عسبول التاني أرحي الدنيا هنا ورقول اللي تامتونه دعاناه منسفتي عسبة تكنولوجيا حد ابن يستعملنيه أرحت يعني منسفتي كني بومبيه إدا تسنة أرحت هاتي سن تقولم
تمها سودونكي بحرها تولي جدي مليون دبمها عفايدة عندي أبغى سوتيتن دبل كني الحبوت كني ما كتنام تما دبل كا جيبوتي منها أبا إسماعيل مرجيل كني مراح السمية بروح بابره هنا تا خضر محمود حيد دي جيتي مكة جلسني هنا عفايدة كني وتحية خيرتها ودنا قد ونيساي intaasi waxaa inoogu idin la dabaaldegi military lugta ayaa ciidanku ay ku mareen maanta si qurux badan isla mar ahaantaasina baabuurtii koloyadii iyo gaadiidkii intaba waanu mahadnaqaynaa ciidanka iyo dawladda dalkeenna sida la yaab kale maanta ay uga qayb qaateen dabaaldegaasi aan u taagnayn زكريا الشيخ إبراهيم كني دي تنجليت نمية عفايدك اللي حبيته كني تواي مقتني مقتنا معايا